Men düşündüm, niçin o zaman yoksun adam? Hatta atın yazıp koymuş. Gronko звучит, қараңыз, Орский технологический университет. Анда bütün şey koymuş gibi, ama onu çağırdı. Ama bütün ettim. Şöyle karan koymuyordu, даже тестес жасамапсыз. Бұл типичті алып koymuyordu. Бұл звоноктарды ертең атам замандағы ескі звоноктар. Siz söylemediniz mi? Var bütün ondayımdır. Var eski. Bütün bile etmediniz mi? Уже күз болды аттар. Мына ол жерлерді қарасаңыз, брусчаткаларды қойып, мұны барлығы eski. Siz gördünüz mü? Meyrenin алдындағы мен жасап атам. Ошо мейлерде болса, анық мұрағын таштарды қойып, мұны қарасаңыз может. Некачественный, сапасыз болған мұны бардыр. Брусчаткаларды қойып, татнара қойып, эти шипуларды көрдіңіз бе? Алып, бұрыш емлерді қойып біліңіз. Черепстармен жауып. Onu ötkünde etmem abi. Bu da fotoğrafı almasını aldı gibi uçağız abi. Buna hoşu boydan tarafına, sınıf boydan. Buna hoşu boydan tarafına. Evet, yine son boydan tarafına onları zaten doğru diyor. Anda karı otursuz. O işte iyi kırpıyor dedi. O davulçuk sınıf var. Kim zapos? Siz az yapalım. Kanadansız da onu davulçuk tumanı açbaş gibi. Onun için o davulçuk onda şu bu türesi bu sınıf kalar. Onun için. Antet yaktar borcu boşaltır alıp koysanız borcu açsan da. Hatta bu moncu koyuyor mu? O şunun için davulçuk da kazacağız. Kan davulçuk bizi. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Camiler hocalarından bizlere bakıp nasıl kısa vardı? Yaşlı Allah. Sizin sesiniz de. Ondan sonra cami kontakları. Bu kaç kursa? Birinci kurs. Birinci kurs. Yani kaç saat ötüş? Ben açıldı. Qanday sınavlar o'qidinglar? Kaç sınavlar o'tkazdi? O'quv kuni bo'lmagan qo'rqitdan azamatlar. Qancha bo'ladi? 30 bo'ladi. Birinci bir yolu geliştirmez. Ya. 25. Evet, işte. Bundan sigara alsın. Так. 26 бала присутствует, да? Так. Ошондо булар кайсы эмеге специальностьке окуйсуңар балдары? Архитектура аябай керек. Архитектура азыр бизге азыркы мезгилден табалы. Бизде азыр архитектура, дизайнда так жетишпейт. Жок почти что. Бошко. Место тар экен ага, э? Место тар. Кадим 3 бала отурса эметпей калабы дейм, э? Мындай. Tesin olup olabilir mi? Armutlu tartıyla istalız, orunuz yok da korpuslarımız yetişmiyor. Kaçası dediniz beraber bu işi? 12 müstendiniz var. Kaçası bücret, kaçası kontrakt? Yılına bücretli 200'den bücret var. Burada 800 güzel bir bücretimiz vardı. Bu terimle bu yıl için biraz bücret bilmesinin önemli bir gündüzgü bölümümüz 8000 studente. 3. korpusumuz var. Şunun için bir Ayılda mektepten de naçar verken
Ya, ayılgan mektepte жақсырады. Мысалы, мен столдарды жағамын, емелер жағын қарап, жақтан тірешіні қарап, бай, занавеске ставим, маған қарасам ескі. Нейлемін, өздері чоңлағанда ондай сыңар бөлісі. Ай, қараш керек. Ұятты аз бұл балдар айылдан келішті көпшілігі тұрау. Айылдан келішті, шағырдан келішті. Біз азыр айылдан emetip ketişti de ballar kızlar hazırına şarkı var, bu da kalasa sağ vararız, üniversite gördükten kesin onday bitbol pesayda hemen bizim mektep okuyan yaşaraktı. Ötkünde birisi de dayıttı. Bakın balların kızların ilgili var. Hoş geldin. İlgili var. Zor, sul! Alem usulü pili biz ötürüyoruz. Mikro programmasına kanalca zaten çoğunun pili. Alem bunu düşündük. Pili ikisinde bizde bardağında minus çeksiden minus çeksiden. Bu degen sanoğu degen. Şuna sanoğu biliyoruz ya. Alem bir sanoğunu bu yana minus çeks, bu yana minus çeks. Nohutun sol yağı minus sanlar. Oğlum zaten kim sanıyor? Matematikten жақсы көрсін. Мен математикадан жақсы көрсін, математикадан жақсы оқымаған. Ағай, бір замечание айтсақ болмай қойсын ба? Жоқ, Ben temsilcilik olursa olur da. Эми аудитория боюнча ағайдың іші бұла кемшіліктерін барған болшы. Анан эми биздин жаштардын келечекте ал ушул жерде кандай таалим тарбия жүрүш туруштун канчалык силер үйлөссөңүздөр ошол жерге барып атабыз. Анан эми окуу жайында агайт дресс-код деген болуш керек да. Шум кийип, балдарны алып, анан балдар көп эле спортивке чейин отурат. Ошону сөзсүз түрдө карап коюшуңуз керек агай. Өздөрү үчүн. Кабыл болбойсуң, кыздарым балам. Просто силерге ана катар, ата катар замечание эмес, приглашение. Канчалык өзүңүз салтына карай, соны кийин жүрсөңүз өзүңүз болосуз. Кийин Кудай кааласа эртең возможно ушул жерде мугалим болуп каласың. Возможно иштейсиңер, кийин өзүңүзгө керек болот. Атабыздар спортивканы успеешь кийип. Акылы?